O te toe whatalo whatu sa moe le nei vaenga o le fiafi. O le aso se matasi. O le masina lona lua o le tausanga. Ia, le fo ua toe ang I mai le tatu. Au nanga ma tatu por kalame. Ia, whaua wina. Sai ma vai aso taitasi. Ia aso taitasi o le taupua ma le au nanga. I le aso ma le aso. Ia, I fo ila le tatonunga sa mo o loo tau whai tusai tātou I whamanuianga sa ati mai o tātou matai. Loo mawhai pia o na tātou angai mai I ona manu. O loo whapea o na tusai tātou I le mea lofa o le ola. A o le soifua la o le lei I le nai tūlangi. O loo mwhai o na maua mai ai le tātou totua ma le onanga. Ia, ai whapea na fo iso mātou fo nofo atu I le nei tūlangi, I le nei vaenga o California, I le Malotele. Ia, o whapea o na whaua wina atu ai le tautua. Lau si fonga o le tai fo. Ia, pei o na tau mwhai atu ai le au onanga I aso taitasi o le vai aso. Ia, o le ua tātou le vai aso lona lua. O le masina lona lua o le tausanga. O le fiafianga ma le ngang whaftai I le atua. O na o loo whapea lava o na ia le tu la fo ia tātou whainga malanga. Le o tātou le masina lona lua o le tausanga. Ia tātou tu wanga ia tu I le o atu tonu le masina. Tolu, wha, lima, ono, afa tausanga. Peo na whai atu o le tuaia o na uma le rua I masina o le tausanga. Ia, ona tātou wa ilele tira bawe. Ia, mese fo o le nei masina o le masina pito I pu le nei. Luas fumarvaru aso o le masina le nei o February. Ia, ele umi fo ia maea. Le ua le sos fumartasi le nei to tolu aso ia u tātou le afa le masina. Au le ngang whaftai I le atua Samoa. Ia, o lo tau whai tusa I tātou lana tau singa alofa ma le anga le lei. Manino foi ia o loo o tau whai tufi tau whao ia manuia o lo tātou matai a o le mea sirila o le ola. Wae le mawhai I tātou o na o tātou whiofo fo tai manatu malangona pe a le maua I tātou ia le ola. Melea ia lawalanga ang whaftai I le atua o na o awa no sili ua ia au maia mo I tātou. Ngā ia se ia umai o lo malosi tau mawhai e muli ia Yesu so ia le whaafifi le mu ngā ia fia Whaau tau la tamai le malolonga elelei ai ni mea fita ngā ia mawha anau ia tupu te le talau le malo elelei na ua o lo matai le ilunga ngā ia fia ai
Fa'au tawa taula tamai le malolonga ilunga ele ai ni mea fita. Whawhtaitele le tua lo mātou tama alofa ma le anga lelei. Whawhtai I lau tau singa I le mawai I lo mātou ola au ria manmanuia ia le o ngā tutonu ngā le mū o le neiva I aso I whi au mga aluenga o a mātou whanau I whale a onga I le o atu ma le tuataliu mai a ua mātou iai le tū lao le afiafi ua ngoto atu le la I le nei tū larolangi ia ua toe fo I o ni nai minute o mai au o le po I sae ta oto I fo ai moenga mo moe ma malolo ia au le tatalo lava ia ta mai e le mwhai lava o na pesiele ngang whaftai o na o lau tausinga I lo mātou ola I so se mea e le eise temi o onge ai mātou I mea ai pe le eise vainu o maua le efu se temi o mātou whiala e le tae au whape o le eise ea o le mwhai o na o mātou manama ale ngang whaftai lea whaftai te le lava ta mai I lau tausinga I lo mātou ola whaftai le ola ma le malosi whaftai le ne iaso fou ua au lia mana manuia whaftai tele ia I le whaoratanga na e tapena ia ua o mātou tangata e ala le maliu ma le tue tū o mātou ni whaole whaftai tele ta mai ia e wala au I lau fio mafutaina I mātou e loa ngang pa ia tautua lua se tautua ni mea o le a whai o no mātou whatinoina e whai mama whai ia vi ia lau fio ai au lava o mātou tangata ia whamangalo I mātou o le atua e whamangalo e ngalo e te leto e manatua o mātou se se malea whamangalo I mātou le totopa I o e ke risoro mātou li iman whaola o mātou o le mwala au e amen ia ia le tari tonunga o le ua tatou mua ave ia le viinga ma le whaftai ia au le whapolo fo I ma le whasangi I lo tatou matai e tusa o lana tausinga whai pea I lo soifua ma lo wola ia le aia se isi o tatou e le ia ile ngang whaftai ia ona ua le ngata o le afu ia so whapopo I aso le soifua ma le ola ia au o sui fai ngore nei aso e se fo I lona pa I mai ia o nisi e pa I mai a mai a taimi whaavau ma taimi whanonoa ona o tūlanga o le bala au pa ia le atua I tutono li o whale ainga ia I fo I nisi o lo o lato whaile nei aso maso whamanatu inai o lato wasa soifua io e no winga whaftai le atua o whapopo maua le aso whaopopo io e whaita wina o aso o lo tatu iai lungo le defunga ele o le ngang whaftai le na I le atua ona o lana o ana whainga matalasi le soifua ma le ola o le tangata ia e te tauala I ate oe ma o matato uma ona o tatou amervi inga ma le whaftai ia ona o lona le tu la whai aso lulu ia I mātou nei manatu la stofi nei tutono le tatou atu o Samoa la stofi nei Samoa ia o tofo I New Zealand Australia le o to I le whatawhiti o le vai aso ia le aso la tae au le stofi na ia mātou ia au o to pa ia tu le tau alunga o le nei vai aso le whengai au mga luenga ia e maise fo I le whengai ai o whanau mea nei o whanau ia ma le watu ma le fo I mai I whalea onga ia le mwhai lava o na ave sea
Samoa le nganga e fai ai ona fai o masui o le tautua ma le o nanga le siufonga o le tai au fou i lana por kalame masani o le lupe whalele o te whatalo whatuai Samoa i ona tupu mai i o sa mau whai ngā mai ana mua lava si o mai le te minei si o tatu o atu e rua i leisia ngā pulanga fo i o le a fofo mai manga i mai se taimi fo i le lumanai tatu tu ua le lalolangi nei tatu tau mawai atu tatu ese atu ma le lalolangi nei a olu whanga soro mai pea lea ngā tupulanga ma lea ngā tupulanga ma mea o le atu mai o le tua rawa i e te tonu iei oe mau i o mai ma o atu o ngā tupulanga e tu mau lava le atua o na nafi o le aso mai wa ia o ela se si ale langona se ngā whaftai tatu te tau whai vi umalava ale meu tatu mau tinoa e le tu mau le soifua ma le ola o lo tatu o iai le teimi le nei o ala wala meu o mawhai o na tatu mori ma wina le teimi o lo soifua ma le ola se pese fia tangata ua maua se me ai maua se malu ai le la le paolo ma timunga ioe ole ua mofo i sina ata whanonoa ata whanonoa winga na o soifuanga ma le ola ioe e le mwhai lava ono tatu ese ia matulanga whapena Samoa e au ono tatu manatua ia le anga le lei whai pea oro tatu matai o le li o tatu ainga i lau wawai atu i lo to lua ma lau whanau ia whaifo i o e wawai atu mau whatasi ma meo whanau grandchildren o se whiwhianga ma sili o se whiwhianga ma tango fie lo wawai atu i le lo lato tupu ai whato ata tau loa i foina le sawa le soi whamano o tate ia tatu e vai atu umi ia e ia tatu grandchildren ia tatu matua ua ria le vave le ai ngoa le vave le taimi ma le tutupu e o tatu whanau o tasi le nā mea tatu te ilo ai e te le vave le soifuanga ma le ola ina ua tatu wa ai atu in the next minute o tatu titilo atu ua matutua ia whanau i pia o tasi le nā winga Samoa ia e whapopo atu i le vaenga o le whatalofa ia ti oe ia i le nei vaenga o le o le soifuanga ma le ola ia ma le lalulangi o lo whapea o nau tō amawai ma o wola ai e whai pia lava lau tala i le vai aso na te nei ma lau whainga malanga na luatu te tonu New Zealand. E fau lau aile me fōrele o le so o fale o Samoa i se siri. Ioe, so o fale o ainga Samoa i se siri e tasi. Me se lava le ai o mangele, ia pi tātele o papatoe, o tahu, ioe, ia o waifoi, o manukau, pe o ngai siri sumai na tele ina o feru e mo ta whao i le vai aso le tasi, vai aso tasi ma awhare no i New Zealand. Ma o moni mawinai ia le meo le so o fale. So o ainga Samoa. Ioe, tu titia whalima ale ngā fui e va i se fale se tasi lua Samoa. Va i se fale. Ioe. Pei o le vainga tele na o fo i mai nei. E le mawhai e sea tupu i nei i e tui ngā mele o le so o ni fale o ni ainga Samoa. Ai ona o le te leo le mea. Ia e tasi a ainga va mamau mea whio i tangata. O sawa la fa pesole e wishia fa pena i nei. Si tamai te mea te so te ta milo tu kau le pionga e kau le fale o lau e kau le fale o kangaka e te masani le iai. E ruatu le saonga tau le manga tolu, tau le fale. Ioe.
o le vāvala lata o mea no nofo ai o nai o tātou tangata i o New Zealand. Yo ai ole langona le na na o Jacinta to alua fido Mangry McDonald's ai ua le mawhai na whaatalo whatu I lau sunga. O tōren tatu whetau I le McDonald's. Jacinta. I langa I tangata o le whaintafu ina urua. Pōni Samoa, pōni Tonga. Ia whaingata talo wha uso tia. Alofatu. O kene. Tō te lana I tangata Samoa matu whetau I le McDonald's ina I whiafo I Mangry. Au te mawhule le te uta whai atu ele Samoa Tonga. Ia le ala pi whapea mai Jacinta ia sa whilua ina ia ele I mwhai o na whatara mai ia pe whatara whatu. Ioe. Ai o si mea fōu le nāna u sauma. Ioe. No sauma u manatua no whai atu. Toi o le New Zealand talu mai le tasi iwa fitu walu man fitu iwa. Tangola kalkileiti atu tausanga. Pa se furu man fitu 47 years. Left out toi o oi ia. Okay, Jacinta, le rei whaftai leo o mau leo mantu atu ai. Ioe, a le winga na le tala. Le winga na le tala fude le pasu fitu tausanga left out toi o New Zealand. O le matua umia. Umi. Ia o atu. Awar mena u fai I si uso sa uno foi. E fia pu e aso wata I le mauta sa mo te ia. Ioe. No la tu foi la ia lea no fia lue va aile me fule le One Tree Hill. Ia o le to yese tatu la au fai me wa tipir tangata. Tipir maori la wa tu wala le me pise ma afa manatu lunga o le One Tree Hill. Ia pi o nai mena o la tu I lo te mitala vo o iai. Te la tuele iai se fale le mauta Samoa. Ia sa wala li mo se te me pu e so wata. Esa ta nau te fialu ioe se ata te saune te o ta sau ta o Chile to o New Zealand. Ia leo whaino wa ai mea o a nga iai lo tātou atunu. O whai ai mo meo o gatherings te tele a tātou atunu. Whai ngā lotu. O watu foi ia whainga malo e pio I tele na tali ai malo o tātou atunu. O whaila le whale o le isi no whanga o tātou mal. Lea olo no whare konsula. Ia po le fionga ia whemata I o parusa lua e whapo le lua. O tele I o ola I tatonu. Aina na mawatua masia uo I o a wharunga o masia uo ia toko to whaiono I o Ia, o ia nan mau whamata ia I whare. O, kasero to asole. E mamau I tua ni motu rawa ai tua lava to ai vai tu le whale no whanga no foi ia le konsula. E whamela o tawhatawhane. E iai li si fo I li tamale malo, whenga luenga fo I le malo o le atlifo la wofo. Le uso le li o i fo I. Ila uso talo fasi use umo wala watu mal pokala me wala watu nei ioe o ai foi le ngole sini le o Pierre le Pierre o ai le ngole sini na italane so alfa le mar konsula no mat famata tasi mai amu ia sole sa mo de tonu ni sila te telefonua Tele whanua au whanua moni lava ua whatau ele malo Samoa. To tonu o lau ele o New Zealand.
Ioe. To wa ai ese sa manatua o ile mauta Samoa e no foi male a foi. Le si building tele ana o ta fole mauta Samoa. Pa pe o ina ti família ai ese meno foi ma o felina. A família la o tele yo la le si fanu ai tai le meta o le K road a pete. Thank you Shalom iha. Ta lo fa o e fatua. Tai le yo fa mana mai. O le tele yo la le si fale fa me tai le a foi. I tai le K road. Ina ngata fo yalo o K road yaso ia. 47 years ago. Umi. A lefta to tia lima suta sanga lefta to e o nisi. Pa tai le tua ia vano maua. Io e pe o le mela na o aso ia. E se asa o tiro la tua o ia le falo me se uso na o la tu ma no fo. O ana nepas sa mo le sipito, tonga le sipito sa mo. A sa foi le mata vale fa solo men mata vale fa tso. Sa mo o mata kani. Io e mtua I fōra o ai nei mea a mese o le atu nuu tātou te whaitau o atu nuu o papalangi New Zealand. Anyway, ona ua paufu I lava o le mea ua tele tangata o tātou nuu. Lau I Samoa le e o foi la I tā vale a latu nei mata vale man matu ainga mate o atu. I lungo le awala. I nei o fatu le latu mata vale pe makio I lalo le street ia pe tu se se moli fatu la tala il matu telo o New Zealand e kura lokal kilo kwa ile sika vale o Samoa kilo kulisi kur ka vale o Samoa saur ka vale mai le pito Samoa e vai tu fafo fu a Samoa fu ato pe o nai vai fo manaia tu so le menale no fai tu o New Zealand is our second home. O le ainga lona lua. O le ainga lona lua leo ro tatu. Ai mese tatu mai le malo tutu tasi. Ai mola mori mawatu ia te utou. E toa te latu sa mo ni Amerika nei lo New Zealand. Ioe. Toa te latu ia sa mo ni. Ai sea e va ai ni sa mo. Fule te vanga ai nei siri. Ai o lunga fu la wala siasa e ba ai ni sa boy lunga la wala I ta vale. Ioe. Ona o le tele o le tu Alan Fetro tala tele e to tele tu sa moi American nei lo New Zealand. Ona to tele tanga mai malo tu tasi I nei. O nei fo ia nga I umama ia tuila mamanua. Te loa tu tuila te mili nei. E te loa e siasa e ma wesi tanga tu tuila mau. Ioe. Wa I nei uma tangata o tutuila mamanua. Wola I nei, whanau I nei, maola mawhai le nei atu umola. Mena le nuwhai atu tu tele atu tangata Samoa I Amerika nei lo New Zealand. Aila I ona o le vava ma mao mena nuwhai tangata. E sea e ai te loa na e te tomia e lo la tala le whai atu. To tele whai lau New Zealand o nei e malanga la o ele tele I o New Zealand le te mili. Na mori mawina te whaaluaina lau tala le whai atu. Ioe. E o lungo le awala e tilo te utafa lau ta vale e vai atu e utafa. Ai wati ngā talinga o si uso na ma no foi. Ioe. Ai wati ngā futsuri. Sa moa lo le meso. Ai ua le vang fi para vale mela kama ia ua. Ioe. Pato winga na. O winga na le soifuanga ma leola ia pe ua o va iai ma o saufu la o toi fo I mai nei ia tarsia I le lo fole tua toi mo se te milata mai ia e toi anga ia fo I New Zealand o Australia ia o le I yo o mai le wala a wole tu pi mana ia le tio fo mo palangi a foi malu tafau foi malu sia si solo e fa I o le meo o le fou le va ai o le fasilinga malosi ia o le tulanga o le meo le
o le fiasia ia ona ia uō, ona ia uāinga o levan matu, na ia uō matu ta alo whaatasi, matu i le aua le atunu whaatasi o matu tue whetau ine. Ioe, ia ua matamata mai o matamata atu. Whaatai i le atua ua matu tue maua vanoa au matu fiola. Ia, o le masina fou, o le masina le nei o mati o se masina whaangarunga tā ia tia. O le aso ono mati. Le aso tōnu ale na toso tue loa un whare mai ia ma ta oto e nolo. Whatu so le masina fou la, ele o tue tele ni aso. Ia toa i ele tausanga. Ia talu ona o mai fo ilea vaenga whaingata o luola mai o te manatua. Le aso mati, o le aso ono na admita ia au. A le aso se fumatasi ia whatu am whai e loa o na whailo operation. Whaila io e o masin fo na lusu malvalu ia aso le nei masina o na leo tue mafulia ia ayanga iatu i le masina fo mati a pelila me yuni sore afa martausanga. Pa afa martausanga o lele ilonga le telen tatu ngadu o whai. Ewi olea, ile ai se me sili sa mua malenga whafta ile tua o na ua tatu ria fu iman manuia. Iwi enya fi se sea ile tau, fi se sea iaso, fi se sea ile kalena. Se au tatu watasi. Tatu tangata o tu tangata soifua, tangata te omi on tatu fe yoe vala. O le meta ua, ia awane i yoe. Ma veo mai ia pala foi le vala au le tua ia tatu ane sili o tatu tue felo ai ale nga foi la io nei mea o penga te fai lang e te mai mo mai ia tia o faita watu e to comments ia o te mata foi ni au to io e sirta o nei mea e sirta o nei fainga o ma fai ona fa mandi nai ia le lalolangi pe afua ilo tataimi fua lau tupulanga ia ele se ele faftai o le tato maua mai mea nei ilo tato nga tupulanga wa tato nga tupulanga ele se nga tupulanga o ni meio ni social media manim ai faftai o tato maua mai tu sa le ia tato va ai nei la ia tato fanau ia mea e makautia ke le vavavi o tamichi ia o la ua whanau e tō lima. Pi ua amata foi ona, pi ua amata ona tau whasurusolo ina behind foi le latu vai. Au ta maiti la whanau le tutupu ane. O ka sole ta fiolai, ile sawa i mea nei sole. No winga, no loa no whale o mawhawhawha pe sole. Leo la ngai, leo la ngai e awa wa i mai a lea tupulanga, ma lea tupulanga, ma mea fua ilo na taimi. Te mana tua fo i alo futo a ua o mai ile nei atunu. Na usau i nei to a masalo o torsu fa, ile torsu fulu, torsu fa o tosanga. Tala voa. Sa vola ini ele ai ne me o ni cell phones ele ni cell phones ele umiala no ni ai mawol me ta o le ia ta lofa pesita ia feta si uso fa fetai ile atua o ta feiloi uso fa fetai tele la fa fetai ile atua o mawole ava noa ia o latu ta feiloi ta fusi io fa ta lofa io tele mea le lei, tele mea o ngana o maua mai i lau fo i nango lau sungo al whaia onga. Whaftai le alofa i le atunu, whaftai le lango i le malo ia, mau whaiva fo i olo whaatino ane ia o le fionga ia pesita, ia feta matalasi. Ta urole sua whale e mantua lopu lotu. Ua uro atu, maa whiloa i male uso, maa whetaui ia, ma feofo i langona e whapea fo i laisi na ia uo ia matu te ia leota
io tui vaisingano ia whapea fo i te maitai o ai fo i mua whanua tupai. First time. Ta tia ia la leo talanga maola whatasi ma tupulanga mai Samoa. Io na ma mio valea mai ai Samoa. Io fai mia valea mai ai Samoa la Haiti. Ia au samata io tupai. Ia mo whanua lefto a ma whiloa i lau malangatu lea. Ia maleota peseta lea ia feta. Ia pio nei ele ngaro lava ia tia ola tu tala i le malanga lea ona o le tele o me taua na o maua mai ai ia mare tu fu mai tu tali ia le fu tu back to the reality, the life as always. Oi fa io fatinga u isi tangata fa io le fatinga u mai o le fale io le melo tala e o te ite toi kukala ta mea ai ma toi fai o le mea le no iai ni sila uso talo fai si uso ma si un fatu sali ia whamania tele le atua uso te wala watu pea umata por kalame le so ia na ngai mai leo le tatu por kalame i mea masani ma mea o ngaunga o lo whapea o na atu lai mai le tatu wat nuu le te mile nei. Le so, a Sofia le nei. Sumatasi, ia, sumatasi. O le uova i atu ua manao i le to ino o tuile e pa sailele. E fai se komiti su o le vaa vo le vaa lea na spentai le fia, lea na whapea na whatau 21.5 million. Lea na whapea le tala na o le vanga foi le Samoa Ports Authority, Port Spa. Na o le vanga na le pe to eta mo fai le pale mia ele o se vanga le al Samoa Ports Authority ele o la tu te tau na fa tu se va io ai ele la ngona e pe o le e a foi e o mai la e to ina le o tu le pasai le na mana tu le pa fa se komiti su e sa ili le tupe le 21.5 millions le na fa pe wa fa ale ole to e fa tara no ina le fionga le li pale mia le ai e o mai ale va ai sei to e au talu ma sei to e tausa ili mo ona o le ua e o fa ia le fionga i le sunga atu le pa nei fai foi le tala it was true so ele tala fea ngai le tu ai ngā vaa ma le vainu ma le so wow le vainu ai mese o ta masani e la foi o sabai o te malama le leile meta o le vainu ma le so wow pena le to e tam fai ai e le fionga le li pale mia ma le kapeneta si tau to e tau fila titi la mingo le va se tau to e ili pe to e fatau si va po le hali to inga fingi fai ai o te le do e o yese mani no ngai te a pe o le wala no tala no tu tau kule o le o au mai le mata o porto ina o mana o to ina e fai se komiti sue e sa ilia le tau po feo i ele tupelea le luas fu matasi tesi ma le 5 miliona lea na fufu e fatau ina le va alea ia o le mea foi le tatu te va ai o le to manatu o to ina ia te ia mua ona tam fai ele sa ili mea ia o le lava o faalongo mai ia le to ina ele o faatafa le maloma o le lava ua dia e ia mo meo le ai Sonia le lani Stanley le ele o si sai pipi o le sapapali sa vai ese sai pipi ese sapapali a Sonia please ya lo please ya faftai le na
Ai, ele ai ala manatu le toi ina I mea lea lana tō laulau mai nei. Le manatu le toi ina le misela. Le manatu le toi ina I le COVID-19. Le manatu le toi ina I le afoi, I le tupe o le lakapi. Le manatu le toi ina I le wafu foi le satitoa. Le manatu le toi ina mlai va le la foi le ngore nuna tu mlai va le ya le pata. Ia le manatu le se mau mea. Se mau mea sa ta tauna fai ai mea ia sa tauna fai komiti sa e sa ia. Ai se vai ile nei a va ale o so to ina tam fai ia. Se fai se komiti su ia tia vea, thank you. E fai le o I pe e le ta tu te fa ai te li ai. Mo le so la vai. O te loa. O le tele yo ni mata upu onga e fiatara no I ele tatu tua ma le tatu o nanga. E au pe o fa a mata pe o tau a mata malia tu mata upu lea. Ona o le ta oto mai le tatu forensic audit. O lea ua alia e mai le tele o mea. Lea ua na o sita mai vaenga le na o mai le fionga le ministau tu pe maua. Ia le fionga ia paunga tala le. Ne sita mai mea fa pea. Sita mai vaenga le na o mai. Ai pe o lenta tu whanongolongo ia fionga le li ministau. E le I matua e te le e mafia le li poti. Ai vai fora I mena o mai. Na o le mlewa le tia vea. O le a fo I le ngore mea. O le whapui tanu malala. O le power plant I fea fo I whale la tai. Ia o le COVID-19. Ma le a fo I le ngore ma le misela. Pau na le 5. Na o le 5 out of 13 me le o complete e saidinga. Ele fai ele se sufitu. Ma tau lia toru se furu mea. E toru se furu I vaenga lena ave e a foi. E fai iei saidinga. A leo sautu le epa. Leo fai loa mai tu le epa ua tatau I le li pale mia ma le whainga malo. Na su e tupe le luas fu matasi tesi ma le 5 miliona. Lena whatau ele va. Ia asa moai le atunu ue, ia ele le pea ona whaamanino whaamamalama. Ele whapea, au mai le va. Le lava whaamanino le fionga le li pāle mia. E avatu le va. Ae tatu tele uloa. Po le avatu the same pot. Po atu e whatau sisi va. A o le tupe le tau whaia ia to ina sa ili. Vai, on sai mai tu le epa ia malau komiti sue. Ia o lai tau sa ili mai po lea le tau ai pe ngā whatia e le vaa lea. La le ngore vaa. Po nā milua e le tau whai ngoe I le vaa. A pe o le e ala no whai atu whapea sa mua o le tā ua o le meo le toe ono sai. Ono sai mai toe mawhauwhau o le tele ro mau mea le kai umanga orita. Ioe. Aua te oto so mai I ia mea o le afoi, o le vaa. O lai ele whatau le vaa. Po ua umana whatau le vaa, pau le mea lenta whamanino mai le fionga I le se mea le na le spa po le Samoa Ports Authority. Na e whapupu o le spa, SPA, Samoa Ports Authority. E leo se lato pau ale lato me fai o le vai ngā wafu. Tau sia wafu maturanga whapena. Ai le o te rei lola po na whiana o sone misale na o so I lalo le vai ngā le Samoa Ports Authority ia ma patau nei le va. Tatu on sai le titi Samoa. Hold your horse, Papa Stui. Hold your horse. On sai mai I le o whapea I ua whaongaina I la whaiere nā komiti sue. Le mai le va. Whatau le va. Ia pe la loifo pe e lunga te isia ia le tūlanga o le whatauina va. E mai tatu va. E watu tatu va. E toe ngana I ai le whiunga le li pāle mia. Ia mōlo tatu sila fia atua toa. Ioe. I se va
e siti ai ia whemalanga i ngā mātou i sawai, i le vā o polu ma sawai. Lea ua ai i au mainga mana tua foi le na au mai ele fionga le i minister. E se le tala, sao tele lo mawhauwhaunga na o tala noa i au paanga fo. Sao tele lo mawhauwhaunga, e philosophy mai nei i. Ioe. Ale fo mo attack mai e. E foi, e le li o le purotuma malana tama ina u whape mai i le minister. O tupe maua. I le tau wha malamala mai na o nei mta upui o le a foi. O le forensic. E le miliona le tau. Na whaatino i nei si o suenga ale PTO. E le miliona e na o le ono se lau. Ioe. Ono se lau wafe. Pe ono se lau wafe mon tupu, pe ono se lau exactly. Ia po le alava, pe ieni ona tupu, pe na le ono se lau wafe. Au le la fe mai ia le a foi. Ia le fionga le li minister. E se le tala. E na le ono se lau wafe. E le miliona. E le miliona le tau. Ai le lei pea ona tātou tartara no ia i le mea. Langa lela ua mai le ori ia fesili. Fair, where is the rest of the money? Where's the rest of the money? Pe afa pe na le ono se fulu, na le ono se lau wafe. Le lau fai mai foi purotu malatu, foi le tioma vaenga langoina ia le HRPP. A fai la ono se lau wafe, lenga pasi le budget ia le merta o le a foi. Tasir miliona. Fela ir fast. Peo ir fast la wafe. Pea fa peo leu na le on se lau le peo na manino, le peo ona fa malama se taimi foi. Ia to saula ia le mista. Ia tato manino ile upu paketi. Po le budget. Ioe. O le budget ia pe o na o longa limit nga ile miliona tala. Pe pa iai pe le pa ile miliona. I feel o le less the amount of money nga pasia ile budget e tasi le miliona. Nai lo ile mai o le tau o le tongi ua tasi le miliona mon tupu pe fa popo foi si ai le pea ona tatou manino malama I le winga ma le fa winga o upu paketi o le budget. Ioe, ina ni vave oe purotuma tau fai e su se masai I lau sila I le whainga malo ma le paketi le tasi miliona len fa alu ia, pe fui fatu tala on sai si toe fa mautu mai I le forensic audit ia toe fa manino len fa malama e pauna si tala anu ai le lei ma tam fai te malama le wingo le upu budget o le paketi io le fa pe mai lo miliona 1.5 millions ia le fa pe la atu ala tu ale to ingo mea a foi le o le paketi ai pauna tu pe fen fa ma a fesili la o le pe to fesili a fela with the rest of the money ia le na Fatali tai mo li potim tem fa pena e le mafai na tu au no ina le fainga malu ai pena fai atu sa I mo mua por le atonu le winga le upu paketi budget pe fa fea ona fa onga ia fikas ia por le atonu le fetaui ma le fa onga ina o le paketi miliona ia pe mena sa I mo mo ia fa mole o to io o matafu ina Tung ma mai le vanga lea. Samuel to na malaina le meo le utu le mai ana nafi sa fianga ia le fianga le li pale mia malanga press conference ia male media alu tatu utnu. Tele ia ni mata upu pe o tatu o vai temi fo le
la pi tele ele tatu tala noa ile a foi tele tatu tala noa ile atina I me fai ma fatino ina ele fenga malo io e se io tatu va vai foi po ani me mo o la vai le porca la me male o nanga si fonga o le tai au fo le mela o tu la mai langa o matu tu malo o muli nei vai le tasi lua tolu ma fa lima a fasale le anga io fasale le anga io e langa o tasi le me o atu nei e fenga malo talu ai vai foi numero io e pe le o ele fasale le anga tasi lua o le lua la le ne ele isi tele le o lo tu lai mai terminate ne ai masisi o tole fa no mai ele o tau ia ile fai tau ma le tau ia le va ai ia matatu ese o malangona ese o malangona o le o ia tono tau pule ai le pe on o fai lo atu tu le pai le ai lava ma se fe au asai le nga ke fa ko ai le pale mia ma le fai nga malo io o e fai se komiki su e ai le tupe e fa tau ai le va pai sai le ia nga mania lu fai pi tau fila titi sen sorfanua chole lau tala no tupea u ia tia malau va ai malau fa tau le fai unga le kapeneta ta sile mea langa o le foi la u filosofi tangata ni fai mai e fai to tasi e le fionga le li pa le mia fai unga io to si la fia e le ma fai na fai e se pa le mia to tasi se tonu o le fai nga malo o le li pa le mia malana ka peneta o lona winga e ia a fa pe to se fulu ia mempo se ka peneta e tofu sau o matangata ia I se fai unga e fai o se matau. I le ma fai lenga I se le mala le ia le li pale mia. O le mea le na fai na sau le taimi o tule e palato. E mo ia e le kapeneta I le taimi o tule e paia. Io e. Ai oro te merafono o fai atu tule e paia na kapeneta. Ia au maito mutu. Au maito mutu e tu lautanga. Na lautou sa fai e to. Lala wingo lautanga. Mena le na watu ia le kapeneta I le vai taimi o tule e paia. Na le sau fai e tutono le mautafone. Le ma se leo. Io e. Langa o whainga le na. Io o lor temi la a fai le fono fa pe hatu tule e pa ia au mamaito mutu ia tia. Au mamaito mutu ia pe toso le sipi o le mutu o tangata. La pa ue fai e tatu tala I tono o le parimene. E le fa pe na la I le ata te whalongo longo atu lava. Pato a o le asolulu ana nafi. O le mae ai o le fono tanga le kapeneta. E iei lai unga fono ia na mai lunga le afo. Le na mai lunga le fionga le li pa le mia. Le foi tatu whanongolongo le leia. O le mata upu ia whasale le anga numela lua. Na ou a vea I to tono le kapeneta ma filita nganga iai le kapeneta. Le ala iei whai unga lea. O le ale whai unga. Wa se ia kao filima ia whasale le anga numela. Se mama natu malangona. Ai pe no fai atu. O le si ufafonga la vai o le tai a fou malau tautua malau o unanga. Se lau lima se furu pe se lau wiva pasene. Ia koe kiki alu se lau e pole ova wha amalilua se lau pasene. Ia le whaai unga ale ka peneta. Io e ia le na. Whaftaite le mau mai Christian budget o paketi. Is just an estimate of income. I leo se me fole le o whapea o le miliona la len fai le estimate sila. A pena fai atu, tatu tali, si to e sau le ministaiana le mele, ian to e whamanino a tira ile. O watu te va veturioso ma fesidi po fair where's the rest of the money? Well, le ala to e fo I tua I le vaenga le I le mata upu. Wa avela le fionga le li I pa le mia, I lana ka peneta,
ia ma discuss le kapeneta. Ape na alu nei vai aso, o pese atu le tatu o nanga ma tatu por kalame. Ile toe review ele vaenga ali official le lo yesili ma leo. Wala wailunga le YouTube atoa. Toe faise review o le fono atoa lea na fai. Anu vai aso leo tanu amata maile songfua, aso foreile songfua ana nafi ya ele futo le soni. Alela ua tali lole le malo. Ela ua sanga tonu ia le manatu o le malo, o le kapeneta. Ile mea o te tau o na fai. Esea, langa e tele mea i tu tonu o le fono lea, e ia i tu tonu le mea ta o le defame, defamation, tau wha leanga. Ai maise lava, le mea tau o le tau wha mata. Ia lea lau ngangana, ia i le fionga le li palemia. Lea ua ngangana, ia i le fionga i le li palemia. Ma e ua o tari tonu foi lau ia. Ele ai se sa moa ele o lango ina. Ioe, ia talu ai. Le fionga le totori. O le tangata e iwa i ai, ioe, a inga o le marito. Ioe. Ia fesili, ai faila na fesili. O ai le kamitiki. O ai le tamet, o ai le lauli. Lauli ai. O le lauli le marito. O ai a inga i ai de pa ia man mamadu le sa fa i to filau. A inga o le marito. Ioe. Me ia sa te taua o na mafau mo i ai. Ai le iso o na lalafo. Ioe. Ia le ngata la ile na. Le foi na matu ile ngata ia tia o nisi fo vang fasara lau. Ile me lea. Ile me fai se fainga vave. O a fainga vave ia tu te manau ia. E tasi ele fa winga tangata io e tamai mata te tasi io na ele ese me sili ona vave na me loti io e pauanga le fenga sili ona vave ia ele tu tire ise tala le wai limo tu la fono le ua ave le tu la fono ma o le ua ta fia i se lau pasene le ta fia io to sila la tu sa mo ia le meo le whaatino ina le tangata to tasi. Ai a fia mai le tu malo ato. Ai eno tanto nunga. I le tu malo. La to te le talia ina le tu langa le o le whai e tangata to tasi o la fonga. Ai a whaina ai wha manuianga. E eno tanto nunga whasale le a ngai a o to whafonga mai. E le o lunga e whaia i le talonga. O lalo. O tau sila fia se sele mea na ua na whai le tausui. O ile awala e tau te iloa, o le awala e tatau maono mea. Whai le mea sili e mo o mia. A whai na watura posti nunga. O le poloketi. Ta sile mea lefa se umai tu le epa malato. O le poloketi, o mafaufaunga na whaia i le poloketi, o mafaufaunga o ni nai tangata. E leo ni mafaufaunga e a fiai le vaenga whaia le afoi, a le HRPP. E sea mea na nga iei o la tofo i mafaufaunga. E le iai, e o whaila ina ua mai, ua vai mai, ua successful ia le poloketi miliona. Fato a tau maua ai o la tau mafaufaunga. O a mafaufaunga. Fato a mai e loa tau fatu le mea ka ure kola. Pelenga por pulenga. Pelenga ia malesi mea na la whaile si mea tolu ai. Tusa na la tau maua mafaufaunga na. E peisi lunga o le miliona. Ioe. So le mea na ia manino le leima malama tatou atunu. O le miliona lava ia. Awane whasese ina la ngono tangata i atuila e pa. Malona foi tau mawhai e a foi. E whaaleanga le mele la ngaisa ua misi ia te ia for so many years in power. Na te le i tauro na mawhau le mele. O le meolea. O le atia e o le atunu i le temi e tasi. E le tau ieno na mawhau.
na matua I mamao mela le pe wale no fono fo le ye to ina po fesa ye ma fo fonga ia chao o le tangata o le te aluma o fai atu tangata o au le lila wa o o sa skorsipi io e pe o le mea tonu le na e te tau ono tatu vava ai i tatu le atu nu sa e le I whaingo fie la I a fasale le anga numera lua I a le tulanga lea ai moa ulava I lalo la por kalame o le lupe whaalele sidia ma le lua se lau pasene lo lango ina o le mea ua tūlai mai o fasale le anga o lo tu malo pe na fai atu ftoa vai nei I foi numera al fasale le anga ia o fasale le anga mai ai sale longa e tau ia sanga popo io mena ta o fasale le anga ai o mai foi le vai le me tasi rua tonu falima io ai o le unga o tau fasale le anga mela lu fai malata mai mea fai mal poto fai malata mai o ni te la le fai atu o le poloketi la vaia o le poloketi na fatu e tangata ia ele ia tu le pa ele ia o me patino a vatu foi la ni la ngona o la to e ana mafofonga se o sita ia e lo fai tu foi ko fa fia pouco yo wala le wa mai tatu maro ya ta fa o tatu no ilim tau a fia meia la fionga ya le malo I o tatu wo man paanga ya manatu o le foi ua ana mai le vaanga o le tautua mai o nanga ya e fia meia la fionga le matua la sunga tau ili ya e fatala fa meia ma faeva meia le tofa ya a o te foi ma fa fo mai le tatu nu ma fa lolo ya ka ke kau fai si ile le mua I le ka ko kapa au sidi pe o mori mai lo soifua de yaso ya manatu foi o le uma o e pa ila wa ikulanga o Samoa ma le lo o ka ko pa anga masangi ai mai se o nga vaenga ese mai la wa kulanga o malu fa le nganu ya fa ekalesia ya ai mai se foi kulanga o le lo o Samoa ma Samoa poko yonga ko finga akoa ya o mangaku le ya ka se dua lo sa ai ka ko pakipakia fakas pi ya ma ku ya kulanga fo yo sio vai ya ka ki pakipakia ai nga le yo le kapa auxilio ka ko I momori mai o soifua o le tunu ya ai mai se fo lo soifua lo sunga fa tonu ai mai se ia ka penga fo I mal fa so le tunu o ngai yaso ya ka ko mai kasi de vai nga le ya ba ka ko kulkuli le kulkuli makanga ule le ufia tamatai o le ua e seu fale mua ya po ua e fo I sisi fo le akwa sela le ngai yaso ya il fa fonga anga le tunu ya ngai le manatu ya ole aka pi yama ia maka upu ya fa so solo mari ma du flufi mal e pe o ngai ka penga ya male ya ma fa alo lo suga ko le pa malo faftai la ta a mata I le mta upu le te sau nei o te aba au yo Langa o sio tu malo le. Ya, sa ole. Ai le pia ona ta nga ile fina ngalo mala malama. Ya. Ele fa pia o tu malo na o tu ile me tam fai sufi ni fainga le manuia. Lewa mai le to ina male laina lewa lunga. Penga langi mai mo mal manatu o fainga malo. Ile se manatu na o se parmia. Lewa mai lalo le tala ua uma na fono le ka peneta ma ua au mai lunga o manato tangata to tele ele o langa le lava sau le tau fa leanga ele o mfea na malolo o le pule tutu o tangata to tasi ta a mata I le mele o iai ta so fina ngalo le tulanga le ua mod mawina Samoa ile melea o manuia ia le upu e fai lo tu malo ni o le ua melea io manuia ya sa melea manuia
ame o I tonu esa o ele upulea ia aisia langa o manuia o faasafu atu mo tanta uma le peitai o lea ua manino le tala le fionga le ri parimia e pa u tonu rava ta amata I tamuli ta o le tangata na le fo upu a o le fa moe e te langa no ina ia le mea ua mai le fionga le ri parimia malana ka peneta ta fia fa se ese malo watu fa sale langa melua e faia le mea ua la toroto ye pai fa vitai I lo sunga e langa ka uon ka upu lea pe fo nga o e sa ngoa ia o le baka upu ai pakingo I lo ko I fale ai a ka ku fo I se siku ia e a fia u mai a ka ku u malava ia va ku lava le ku langa fo le o I o le ku malo ia me se fo le maka upu langa e onga mai o le maka upu ngai e leo se maka upu fo le fa pe o se maka upu e ongo kalangoa e mauai se file mu pe mauai se manguia o se maka upu pe e whaasalavei I kulanga fo le lo mafau nga fau ia ma kulanga fo ia o ka mafai nga ia le pekia pe ka I ese kulanga o whaamanguyanga me o mai e le ve kongol mele pe o maka waku e ko kasi ko lua ko kolunga mangaku fo le waku e fau ai se mea inga ia le pekia se whaamanguyanga ia pe le pekia fo se mea ia wa lima ka ia kulanga o maka upu e ha afia ai ma impact ai ia le kulanga o community a koa o me ia sa mangaku a kongu ele ka kaunga ka inga finga ngalo le kumalo I kulanga ia vaenga alanga le o momoli mai e ko kas ia fau lunga ma fau nga fo le o bombe ka fale ma fau ka fale I kulanga o afu nge ongi dui kau pe fo le malo ia po le manga o lawang e fa ka ngu ia le manguia ia ma fuafuanga fai mamao le malo I kulanga manguia la tele o ka ko knak so e ka wala vai ngale e ia nga e sango ko kasia kanga le ua ia upu masangi de ngang fa ngofie masangele tulu kasia le lango make ia ai fa ngai ia le supo a koa ia o ia vaenga ele ke kopu e kopu onga o amionga lava fa kanga ka soifua ia ai mai sele e ku inga fuat polkiki kele au kaimi o kanga ka le ku al polkiki e fa sanga kongo ia ide alu o se kala ma se kulanga fo le o se onga ma se maka upo ka on kala ngo ia o alanga ele o polkiki le fa be o abi o kanga ka le ku al polkiki ia au ka ko masangi lingai me ka ko bar malama I kulanga fo I au bale va o polkiki nga fo ko inga sai ai ia le ka ko ide ko ka fa makala le ai ka ke boli mawinga ke le kaimi ia I kulanga o le ngau e usika ia I se kai fo ia kumu I kulanga fo lea o le ika o le fia kau I masui o le vai mawalalo o inga o mai fa mawalunga e ka ole hafifi kongu ia ai e fainga ka e paule mea le alofai e alofai kua paka kua I kulanga foi lea o whaasolonga o maka upu lea ia male unga la le wo o iai ko o pulo un malo I le sunga le I la feunga le ali palamia malanga pengeka balong awa o I kongu ale ka kao ko foi ka ua ka ko foi musu aku ke le kai bi ka ke ia inga ia aua lava nge I ko ka e ale pola le moku mai kua ai sia langa le o sa o le ku o le wa ka penga le ka umua o le sa o le tunu e le ko iai lava ia se ko makangi ai se kulanga foi le o ngi la pisi mai kua e ongo vai mangua ai fo longa le tunu longa wingala ya o le amakanga nga le me ka ko fia la o le o le ko le o kadia le ka ko kai ia kelo fa kuanga boli kulanga o Samoa kwa boli
le kaimi ai fa fe kai le ko fa wae malkadia ia musunga ia mangai pi yama ko waku ia kafa le o ka ko loi ia le ese o le bel ka ngaka ia ko fa mal ka ngaka le ese ko fa le ese fa kanga Maria ka ngo fa pa ia ko fa penga lo ga ba po fe la va pulo ka ke oi pulo fa le no fa ka ngaka por fa por kiki o le afifi uma con ka upule Maria ka o ia fasalianga Maria ka o ia fasalianga tanga e tatau ona ka ki koe pai mai i ka peneta mai fai unga chao le la le ase va ai ia fasalianga e tatau ia fasalianga ono ratu to e uia le malo ia pe latu te ono nga i faise fasalanga o le ua mafuai na afia atole tu malo ia pe tau te tilo i nuu tutua oi na foi o te malam lama tere i o safua o lalo malava o vai saulu vai afai iva o salavat nuu ia o vai saulu vai afai ia o pito nuu laitina o iva o safua o pito nuu o lalo malava ia e pi se lava ia la se sila masauva ai fa le mafau ile tu malo mal fai unga le watu la tu te ono to esa valia ia le malo pe fai se fa salanga o le na fai ai na sa valia le malo wa kai ka ua ia le mele o manga ka oko ia a wivi ia o fa vai fa ka kianga o mea uma Samoa i kulanga o le fuafuainga po le makinga po le faufaunga fuafuainga ko fama le faukanga me uma o a fala velave e kukupu mai personal fala ainga fala nganu fa ngu fa ai kumalo la uma ka oko fa vai inga foi ya le ka oko ai ko fa mal faukanga mamao male loko a kula ko le kumalo walanga pe onga kalangoa in general kalangoa lo kele issue le maka kikilo yai ele se issue ongo mai ma war kai mi fa ngai asia langa pe onga fa yaku pe onga ko wo yai ele a maia le mangu le lango e kasi le anga supo le pe kalangoa ile a fonge ile kalangoa ma fa so fa ngofie so longo wingala ele fa ko ngua la pu ka fa ngai ku langa fingalo le kumalo la wa ka oko ala fo ika oko le avangoa ya e a fo ngai e sa vali ai le me ao o mafai me kongua me ao mafai la wa ka oko le kumalo nga vai a pe fo fa yaku o la fo e o uma fo fola ya fai unga al malo ia mal kulanga ai a la ai le avangoa i kulanga le va fa lo ai ma ko kilo inga ia moa se feilo inga so se mea sa moa fai me ka o face to face por kulanga foi lea o mafukanga fa sanga me nga ya lai nga moa ka ko foi ku marangu fa samo e fa vai me ka o le ava fa po le fa sanga kulanga me uma e le foi ka ko kusi le foi ka ko appointment e le foi ka ko kala foi te fongi malunga e ke alu e ke fa sangai and that's our way of life in Samoa po le ale makuia o maleonga o se baka upu po se fa lave o le kai mi e fa sangai e Samoa o ngala mo wai ir kulanga o le a ko langa ku malanga malonga fa singobanga o nga fo e fola o mai me uma ya mo resolve uma kele o mea aisa langa o longa mangurauki malanga nga wakau ia malanga ku malanga ngai ka oko nga values me api kusidi ngau ia o nga karikunga malanga ku malanga nga fasamo o nga lai la ka oko ye kelele avangoa ai fangalo mangwa kasilia fai ia se fuanga le kumalo lai ka ko fasalanga ka ko fasalanga e makamaya fo
ile adu fai se nga duenga vali de fale ai ia fa sa vali awar kele se ia o ile afu o le mu foanga la o ia oh ia ai ia ku le kumaro vanga le peonga ka o ia lei fatai e lua mea onga ia nei i mena nei nau te facial review ato fono la lua mea taua i le sui lava lea o le tau faleanga ma le tau famata ti fame ma lea ma le threat la se vai e tatau i le ainga ma le tumalo ona e fai se fato e senga i lena avetonu i mea me kau fai la i protocol sa ka ko o ka ko awala ngai fai ai fa kingo mo mua nga vaenga fai aku balesi vaenga ya fai aku balesi vaenga la fo ye ku la fongo fa palangi ye ku la ngo so nga ku la fongo e ai la wo ye ka ko ku la ngo be uma o be uma ngai sa va dia uma awa inga e ka o ko i se le songa ke le mo le luma ngai mo le ka ngaka ia mai si fo ka ngaka ia e pe kau buri ma kau ba kau ia me ale de fai ai ole sao ale mela ko i ka ko o langa de kau ke olai fa kingo me ko mu mai kau mafai awa misi do fa pasi pe fa misi pe a foge ya ele ese de song mai bo o sa ko nganga me mo tuira epa male no wala len fa la to fono pe o le foninga mai au fa tasi la tu te la tu te ina te au lela wa mai fe au o ai lava le ku malo e ke fa pasi la ku le maua fa manuanga ia la se vai fa de mafofau i tu malo ia o ta tauna to fe tu na i de mafofau poto man mafofau ta mai au le fai nei ta ngata le me ala e vali angoi le tu malo ato let's finish ole nganga kongu le e maka wa kwai o lo ko mo fai pe o lo kere kau fa valea i ko kongo Samoa e lesi Samoa o lesi Samoa pe ya la nga fa nga mai maka ko maka wa ku kau fa valea le sau lalo fa malu fa por kiki le ka mo fai fa pong sa Samoa inga ia awang i mana malama ile ese sengo me ye lua o le meka o political leader le fun ka o e mo ka kene awa ka o ngai fa bakalan meka o political leader ese political leaders ese meka o spiritual leader po ka ngaka o makai ka ia meka o le ngu o le kumalo fai lang baka upu fa por kiki ele mo fai ngo fiso po o sa nga le me wa kusa le issue nga le fa valea ya ko inga nga yo ka ko ngaka e fa mai la fa mai lo nga malama ili kai ya malama sa mo ile insight or me ka or por kiki ese gol or me ka or political leader mal me ka or community leader le ko fa ya ko malama sa mo me nga pera or kasi le pator ka upo kalam nga kuwa sa information inga ia kau ka mai ka ako mai ka le kulang al vaenga le inga ia ko furi ka ia ko fa mar fa ka ngala tru wala nga desi so kalangon me le ele o fa makala fo e kula e pa le o fa makala le si ku asia ya ke le lo pola se ba fo anga ba le u ban malaban ba fo anga kula e pa ya o mga awa fa po gi sa pe ya le tru o gi ban malaban be le wa ban malaban lo o ya fe so fi me lo fa ya o le sa o le mea aluaku ia kulanga foi lea o se fainga malo e pule ia i langa implementation langa administration o sa o nga le mea o ako nga pro keki po o aki nga e fai mo le community po voters e aluaku through the process e aluai numai ele ave ngungua le wa ubang kalango ingar kulanga fa bo o le fast ikulang alenga kaluan polo keki ole la ye swinga ave o ele ave fa ngungu sa karango o lumai o iko kongo fongo mat para menge ia mala bo ele si vaenga mala ko io vo ino pasi be o ala bombe o bombe ka au lape po bombe fo ngale au ko lunga fai ele o se menga ele si vaenga le on menga i akanga ale malo government of the day e onga le project
i le whainga protocols ma le process o le implementation. Pa wale mea fo ega lako, ku mai se lako whaukuanga, a le kalia, e le se lako whea ue piko se lako poro, pero ka kalongo momoa, anga wha apea se polo keki le se polo keki le HRPP, e o markani ngai, le ai ma sesi le fase, se leo. Mani. Nga, o le winga kongo nga le, from kalanga le, e kalango ai pea, le wanga le waka o i melea, o lesi le maka upolo whapong sapea, ai e malama ka kongaka. Ese me ka o political for issues, ese me ka o community issues, ese me ka o political development, ese me ka o community development. Ese la leader se la ke e ko ia o. Pe fo nga fa ia kula makanga akong walape ia fa nga malo wa ave wa amaka i fa pule. Ia ale nga fa amendment. O ma fa la amendment kulang al bele nga suye. O ma fa nga address i ko kongo le orfongo. Ya ai la ka mo di mai i fa mai ai le original lava mele ai le o le original e mo fai onga kadu e ka ngaka e onga le mea e kadu mo me conditions re-amend ia kulanga o me ka mo fai pe fai aku ia nga yese me fa le kongu leva o me ala nga ko ia kadu ia ma ko ia just ma ko amend so any amendment ele fai ngongu o mangale ele fisili le mai fa moli pese mata upu fa masinonga le poloketi ale malo le o sui ai e sa ilele le malo fa moli pese mata upu fa masinonga le poloketi ale malo le o su ai e sa ilele le malo fa moli de kongo nga de sa wela fisili ma kwa kelele se le se poloketi fa masinonga polokeki ale malo le pule o le government of the day le wa ave ile le kulanga fo le o le lako fo i kulanga fo le ka ko ingo le tunu o lako turn nei o longo wingala o ame o mai ka penga la ko mo le aki nga e o community mo le tunu o mela ngai pule la ko i fa vai ia kulanga a wivi ia fa vai le process mo le protocol e pule la ko ele pule mai se skangaka pa wan me a skangaka le foi o fa lo longo le protocols ia mo fa lo longo au lape e va ku ka penanga o le mele a fa pe yese la ko fa kuanga ba ia kuanga se la ko fa kuanga moli pe ai o le authority a ko le ka o ko ila o le government of the day o sa ma le me e nga fa yaku ele ia ve pong sanga le polokeki le o mga pasia el fongo moboa e pasia ai ia se la ko foi mga kulanga me uma pas so o bela le fai ngai mele ka o le polokeki o va enga le o mai o va enga ka o mo me fonga le o amendment po o mo me ka o runga kalu ko kilo yese me fale kong ya sui barie ba inga ia continue pro e foi pui ai ia sa male mu male manguia pro keki i lo kula mai e malo fa yo sa nga le mea alang ole ai pisa mai le si kule e pe e manga o e fai fo gale ese pro keki ku fa kasi ale HRPP male fas le ai sa nga le pe mo fa yaku anga fa pe o le malo o le fa o le HRPP le ai ma se leo le fácil mele al sa kongo ngal be o le manga or ko inga ala manga or ko inga le fa vesi le be ai fa vesi aru le kai mai ngai ka ngaka fo gare o mai fai ba fo ngai ba fa ka umbo yo ngorumba boboli ke le o fo ngai manga ku ai o se mepi ko sili ngale anga but the problem is kulepa that's politics ai se ko ponga la o le politics o lai le o lo le leia ko inga la bela fai ai onga ele ai se si o le va enga le ai e fa pe mo yo na vai re me yo ya fa ko aku ya i le sunga ya ka ko i fa pe ka ko i e fai le ai ma se si ya le ai ma se
Dela o le anu ko inga kai mai ko ngola ka kengi le close ya. Ala waru kai mai ia member vai for the community. E mai memori ia nga negative la narrative le. For le I kulanga poloke. Anga langa ke ro le leia. Ele ai masanga ya ile protocol o le prokeki balonga faka kianga ele o se beanga ia o ia it's only opposition e faukua avakwala faukua nga kadia el government of the day kadia ai fai avakwale kadia ya pawangar kala ba ngai kala le ufanye malo ya la fifi le buba le ngama wale upoko inga fo sa fa yeso e bolo makua ya fakali mereka so ngare samul siki samul siki kaole kamai le tai o le tuangai sai lele le ia le take to le tatara noa ile mata le bai langa leo tatu mautinoa paua leo le tangata mautinoa le fai le ai application dentro mai ale vanga i to ta mai o le sito to na le po le apply o te o le latu to ina vo latu tai e le apply ta la na fatu nunga na ave o au o le tai phone si o la se vai fa ma fo ia mea la le mea le o fa wo fa penile tu male ale o mta la fa mai o la auli o to ia o fa me vesi la tu oi kong warga ka le vesi fa penile tu kuso la kusi lo ngalima au ia la so fa ko sa ngal mea and of course te la ki kilo wa le la ke mo wanga le issue le ali kulepa o le la fo la fa longo ia kulanga o le mea le so la la ko mo kulepa nga palai pele le ai ia le la se ngale process langa afape kalango le process le la wala ki o ngofo ia file mu o le la alu ile memo le original ai makaulia o le original was we o mga file amendment inga ia ko ia chest ko langa kanga ia o le afonga o le chairperson o le la ko ia kalu ia le issue le chairperson longo winga e falling mai o kanga o mala call themselves chairperson e kau nga ko follow mai ile new amendment level 5 e kau ngo sika ia o kele mala pe o la me wa le ngale kala moa ia plokeki nga ile afonga ka fonga kulepa awa afape o la file amendment ia le amendment melenga fai ia pokulanga ko ia kan o longo winga la a fai ele o ki lia mai le fai ngale amendment fa pe nga o ka ngaka ia nga fa le kongu ia la ko leadership mua e apalai wa me nga le o ki lia a fai ele o ki lia longo winga le ki ola aru ko inga ngofo resa application so longo winga la e ka kau fo yung fa mangingo le process fa mangingo ia me lenga happen le kai mi le kai mi because o kai mi le kala ngo ai le second round of the project or le mo kala ngo me ka o ka runga amendment o ko kilo fonga i ko reform ia le operational project or the project ma kilo the process pe yengi me sui ma so long winga la le ki ola ve vesi le bea la ngole foi lai fo linga ba le e confuse a ko le me po fia o mai ia ku langa o le title chairman o le prokeki pe nga o ngai ka ngaka o le vainga fo o le na fa vai fai ele se amendment me fo le fa popo o no ko ke o ese oro ko fer ko ke ala so muri malo o le fenga fo nga le fa popo i fenga fa vai yo tu so fenga fo le yai o ai la le si ku le amata fa sale le ngalua le amata fa sale le ngalua is all yours so muri malo o mai langa isia o elenga sau fa leo fai as a spokesperson ani tu malo le lang fa tu yai i referi di pani o e ko sala pule
o so le pule a mai ko ko foi mai le festa to pe tai wa le mai voice le fai ngoi ale lawo mai voice to tono le fono le orona matanga le na orona leanga le na le la fa popo lo I le fai fo le o le o ai le tu malo te I le proketi pule o tau soro muri le malo e fai don o lona winga ka kaulanga kilo I le pa taulanga kilo le pa I le mele o fa per kanga ka ko kasi o fa per ko inga le ia le foi ia le tu malo le la a mele manuia ia tonu la oi le la mai ne fa peling ko kupe le la ko pese they going to sing the same song elen ko kupe le malo ele se ko fe au fa pem ia lo le ole fa tau taia ma le fa so ina ele fa so ina se tu ai ele fa so ole malo la tu te fa so ina pe taket sa orga kan mo ka puia ole fa no mai ole fa fo mai ia ta il fa ai le ma fo il fa nga se ina tu malo le ron tu la ron to fa tu le to ron tu malo la se kalvanga kako yo I kuar melenga o kalangoa ku I amendment nga file nga kalangoa I ngai me ka leadership lenga kalangoa I ngai le issue of chairperson awa ngala le mafo me ngale mina ku ila kala e kilo le process le ame ngala nga loke nga koi amend la lo ngo winga koi amend le mele I kalangoa I kulanga o le chairperson wa le o vivesi ngai a lela o maua ku ngai o le process a koe le apalai I ko le o lo winga lai fo ringa mai o la ai e ku mau le original ai pe yo nga ngai ka ngaka ia nga fa le ko la ko leadership pa mua ku langa le chairperson le o ia I ku langa le adjustment ia ma amendment le pe ya le me nga la ko le fisi mo mua I kulanga belenge wale ke ko pu mai me fo le makala mo inga le issue of leadership or of chairperson o nga yai ia kulanga fo le o se new process ia po se amendment o fine mo le process o proke ile fili inga o kai fongo o le ka pu nga le te menta ko ai kua awala fa pele o ele mo fai nga ki lia le process nga ia o ira le nga kupu mai le singa le nge e o mela nga le la o ngofo ko inga fo le o le apalai wala o lo secure ia by the agency o ia kai fongo but how if I fair la pe afai o le a mai le new process o le mea e ko apalai u ma kai fongo so o fasiri nga le confusion o ma fo o le ala le kongo o le issue le case o tu le epa ya ale wa solo bua ya ia ngo fom fa oso ia nga kai fongo ia u fa le kong e fai ola ko kusi ke inga ia fa makala ia le o sa o ko original fo le o processor ko pro keki o kai fongo o le fai pule so lo ngwingala that's the issue e kaunga revisit ia the issue nga o nga fakilia le malvedes langa ia le lai falling about lai o case ai le o case ya ai pe le tau ese ta langona I le mele ya ko ye se me ka o se ko revisit to me it's a brand new le mele o me ma it's a le mele o mai le malo e o mata ta apply eu mai foi lá kanga kai apply o kanga run le paro ka fai pule me la ko ele ko ese ma fo le ko va ai le mele na ilalo fia me lalo pulanga fia me afu wa vese completely remove melanga ka o swinga melanga ka o meme o swing ya lela o le swinga la le ngai nga usika ia o mai kai fong e fai pule wal fasiri nga le kula me ya wal fasiri nga le kula me ngi e ka kaula o nga usika ia e fai pule ia swinga fo ngai
ele ese o komeki longo winga phoning mai ele ese o komeki va pe la continue pe lo fai pulo lo kai fongo pe o besa ai a pe fai o le wa vese. So that's a new amendment or a new process ya o le mera ka uma mangingo o lo winga ngai sa a fai la nga winga le ka pala ya nga pala ya election application ang fire dahil mo mangingo may election application ang fire ole tulanga folia lela u fe kawi de lei male melo a mai le malo e ke elo le bang olo le lau fe kawi kongo ala male man fai unga la malo u fai o ai ala ke akulepa oma ele sela se me ko fa solo muri le malo ia penso uma men ku ko fai te fon office dela o kako ka mu me ka or conclusion inga o kupul ve vesi is winga ngai dengo ve vesi a lela o conclude le po fai o malo o le me la so a yeyer kana kai ele banga o il process le ya fa sorry wefa I continue pele an o pro ke kila ko if you miss out longo winga la o le new conclusion nga po le fai unga fo la nga le wa dia di bangi fanga malo me nga le ka ke fa kai lo wa ka le ko yo fo nga le sisi be ka ko fa kai la le ko la no va pensin il malo po la sisi ka maka fo nga e fa la lave pe ke pe fo nga ke il polo ke ki well de la ka ki mai le fa ai unga malo ikulang o nga ba e mari kako o te matua i o fia lava u ile te ilo ya o na se so la mona ile fai unga lo fai el malo el capineta ele fiona le pale mia malana capineta ele to e fa fina wina awa te elo so muri malo e fai le fina ngalo o le tu malo la tu ia bakwa se lau pasenge ele se lau pasenge dua se lau pasenge kusa wakapo la e pa wale la ngona foi le alo fiona matua o lo ka sorry ile tu malo io la le o fai nei tangata ai a fia mai le tu malo ato na ia asi ko mai pe ko femme o fai ole me sili na fai ta la fiona na sunga pe la sunga tau dili o tu malo foi si fale ton yes o tu malo foi le la o pe o le sili me pe o ko o mai lunga ia isi le ko fale ka o kingo mai lenga ma ko apply ai sia fa pon isa ta ia la tu malo ele o mala malama i tu malo ia i mea la tu fai pule ia na fitfili o me fai le la u fa lo mai o le o ta usa o tu minister nga mai ko ki fa ali mai o ko fa fia poko ko ke le o mai ko ki apply tu o mai fa ali mai lo tu fai mai fa tonu mai o to ia na malo o i ko malo la e ka kam ko e fongo ia le a fo beles fono fa pero matai o le tu malo manu ma fa ai le o le misi ma to mele na ma to fitfilia oe e te alu o e te agree mo le manui o le tu malo ale la ma tele lo le nga alu o fa to malo le se menga o i kam kura i le ku malo la tu finga o ta ko nga le mea o le process ma nga do nga fai fa tas mani e ngā lua fa kasi ia kulanga le kumalo me kongwanga fo ngale kulanga la ufi ngau nga maka mai la ufi ngau kulanga le involve o le awadi ile i kulanga me o maka upu po me ka o aki nga e fa community o le makware fe kauia o le ka o se political leader i ko kongo se me ka o se aki nga e fa community po community development e makua le fa ipo le lua nga ai sea o le meka o political leaders e ese lang agenda ese most lang agenda it's very personal a focus yang ia that's why la yonga
iko kongua ka upu fa por kiki yo e le ma fai on fai po le lua nga ai sia o le kele o polo keke fai mo le community e afa pe e manga o le leader political leader po le fai pule manga o nga ke holding le power le bella e o manga focus a ko mo ia o le attention a ko ia e le alu nga i community e alu nga ia focus ia maua ia manguia maua mea uma o le power a ko e control ai le project lea e ka kaua nga laku i lalo au ai sea because I'm the political leader but that's not a political project, that's a community project o le se nga o leader se lua o me fa nga le pengo fa yaku ka Lucia le fa fonga ma lo ku waku ya kafa ka ulu saulo assesi amendment o le a fai lesi se furu kausanga wale ko iai mas fai pule involved mele ai sea langa ese ia le focus me ka o political leader por fai pule o langa agenda it's always politics it focus mo ia it's a very selfish for the agenda e focus mo ia inga ia ku mau pea ia fia ka ngaka ia nga ia e mga kulai mai e afonge control ma hold the power ia ma ka fili sa ngoi ke resources le avakwe avimol community malesi mea e mga on me ka ul fai pule e create e longa fame ia barkulanga foi le ia continue pea nga fa maria inga ka ngaka pa lo ka mo ia but that's a wrong concept. Asia, I may fa nga fai pule fai elang campaign. O bea community, o bea malo ka kalotele. Afia fai lang campaign. Wa inya kumu. E ke arua o fai lau campaign o fai au me fai mo community project. Ele ai pas fai pule kofia ia. E kofi ai mo meu political o mo meu leaders al community kanga ka fai nga ngai lalo fa malo malo e o fai e kofi la ko leaders work together mo me ka o community leaders e fero e hard fai pule e fai me ka o mo meu agenda fa por kiki ele involve kulanga meia o le mele ka o fa ki lia le inga ye mana malama ka kanga wa o mele o ka opu foi le ko le pa ele manga o yes tu e fa mal mal le no ele moni e ma faina tatu tilo ia for the next 5 years ile isi kong ile wa e karu ke mi or kai mi ngai ele o the main concern of the malur ke mi ngai e fo de prokechi o le mera lenga apuki ile fase ka ia la ko onga yele popo lenga ia pe avaku fo insi o fo ia kau kilo ia tonu o community lava ia o le popo lenga e fo le proketi se pior le trust i tangata mai tu malo ona fato am faile tatu kilo ia i ni tangata fo ia o community la ko e te fono but as for now ele te tauna tu valina ia le fatatau le malo ai o te tonunga la mele le ona manatu ia ka peneta le fiona le pale mia mar ka peneta e o mau le mele te milene se ia tau se ia tupu le trust i tangata la te faia le mele lana o le foi la ia tu le pa mana foi vai o le na nau la te faia le o te fem te telefono a popo lenga le malo o kangaka nge o pu ele mea but o le ke lenga langa kusa foi la pe ki fast ai ke laku i sili fo le fa maongi fengo mele ma sili fo lenga lenga au le tau ala i o ka ko por kalame nge i oi fai foi o ka ko vai le ke lenga o ku maloka i kasima le la ko vai la ko sui le mai ko danga la ko ka mo fai le upu la to sui o le pa o levan ka mo fai le pa ia kule pa sole se le fai fa pe ele e salo pa le mie ka usanga fia langa o ele ke representing ka ko malo wala ba ku yanga me fa valea ka uma fai se me le e ke no ko pa le mia fai se me
kere koe finga winga, se alu koe kai fongo, this is a total different thing. Ile ka kaunga so mailo poko nga ke poko I. Langa le pa anga le property na, le property le pa o sailele. Ele mfaina ele kumalo, nga ku o fau mai asa ngele papea. E so langa la ele afinga o le pa. Le afia mai si kumalo sufai le la mai ka fike. Le ala o fai le malo mele. O lona winga. Papea ngai mai kumalo ia I awa o fai ko kai. Ele la kuku ma ko lango le malo mele. O kaua ia o mele kaua. Pe aku ngarua ngai fai fakas. Ele fa ko ngua la por kama fai nga ya por kulanga for kalango manga ia male makapia. Ai kaua ia kuku walalo. Kaua kirikiro vai nga lea. Awa fo ngai fa pea ia le malo le ua fai nga po vai mangua kulanga o le lako kai fa fai pule I kulanga vai nga lea. Awa fo ngai ngofo ai fa pea ua nga kai le ai. O nga busu inga o I le kofa kamai male poko I kulanga le kofa mamao male afo ngai male fa au kanga lo loko ya la ia me kau fa kingo inga ia kulai mai se kulanga inga I kilo fa fo ia fa fika ule o langa o le afo ngai o le kali a ko la ngofo makanga o le kumalo o le kali na la ngofo malako ape o le nganga kongwanga me fanga kulanga pe o fai aku ya ese awali ile langon awali ile these are snakes me politicians po fai pule these are real snakes ese la ko agenda awala wang e fa pero le leis fai por no que feel eso ese fai pule honest la langi nge ke le mo because or kai mi ai por kiki ar kangaka ia on fa vai on fa pu lo le o ngifo fa por kiki ia pe on ia kulanga ko nga ngifo la ia fa ani mai o makua por kiki o makua ai manga o makua ai fa nga ngifo o makua e fo ngai kulanga fa le ngai maka mo fa fi ngawai ingi wala mo fa ye ngale pekia kulanga o me uma o le ka mo fa mole la utile ele so he doesn't care ikulanga fo gale po ye impact ai po ye afi ai because o le nganga kongwa ngai mo me ka o politiki o le corrupt politicians be fo ngai ale o nga fo ngai o fisilingia nga vaenga pe fo yaku pe fo ngai sa ngoa ele fa pe fo le si ku le wama o le ngai fo iku le o ngale me ya o le fo ye e mau ai fo iku langa o fa le kongo fo I kai ka inga male fa so nga o ia vaenga o ie ke lo ai o nga fa fe ai le me ka o politician ma se sere me ave ai me se aku langa pulenga o se lengi ia maki nga involve ai le kupe ya o ke fa yakua ke o ke fiu su en me ka o fai pule fo le fa maongi. There's nothing in this world so lo wingala ai ka ua mele ngang fa ka oko aku maka ko kilo se aka fo le mo le luma ngai inga ia fa ku ai maki ai lo ka ko si le fia le finga ngalo le tru mal ka ko lo ngai ngai ka longa aua ngai ka ko ku ia ile fa ko kele wala ngai ese ia fo linga me ka por kiki ese fai asi si kele o ngifo pua ala fe wa makamangi ai ka ko ka dia lupo maungu le ka okole kulanga fingalo finga malo o ai lava fa ku ese ya wo miss out fo longa ku malo o le ku malo la e ku la o ke minge e mo moli le message o finga malo wa de wa fo ngai wole wai le kulanga la ko kai lenga ku ye fa mo nga ya ai e pe on fa yak ke le makau ke le makau ai fo ngai ka sia ia kauru ya le wa makau ku la mai fa nga malo e kali ile kali ke kau fa ai inga ia awa nei koloa ia kulanga sa le o le fa nga malo le ia
ai mai se ku langa foi le o ka mo fai i le mangui ala tele o ngai o kako kangaka ya o ka ua le o kako fa soa ma kako pi yama ku ia ile ka ya malo fa le leia ko kongi o loia pe a koe fo ko kongo o official loia le wa yaile fo ngale malo i loia uma ia na pina nga i matanga bunga te tasir malo e koe fo uma lalo o fa malu o le official o le tamata i loi sili lalo le angale ma le fo la ave yai o le afa de leia o la tongi sili at na lo le fo la wala ngona le u leo to ina le e tasir me o fa per malo o le tam fa tau tupelo ia ole pe ole mele to mafai batu e sen ma fo le mtula e panga ia i lo me ko Samoa le a fapela le mfainga ko knocking le wall le yo le wa makanga ngai aisia langa nge sa lo ko ai le aisia social media fa ko a o tato tu sa o ye yotala ele fa na fa ye malor me fa ye mon ale fo so fa mai o fa tau fo ye malolo ia la fa ko fa fe si sa no ia la ave kai la kasi le maka upu esele le ka ua langa i le kere the last 30 years ka ape solo ia kako kamari o le tunu ku langa o ngai fo i kaukua male o manga fa lo ia kele ngai lo ia o kako sa le wai fin ia i ku langa fo le ele o fie ia ko inga ya e a fo ngai e fa mamao e se fo i makulanga o pulenga ya melanga lenga kupu o mela sa kupu sa filia ko inga lo ia e associate mai ai kulanga o le afonge a yele lo ia e afonge e ask question ya pe fa fiu mai ya ele la ve ko le li o le kulanga fo le ya me ngalang ka apel ke lo ngai lo ia i kulanga be umo su en me o la ka ia al sa ai o le me e ka kaulava o ngau ku le lei ia kulanga foi le ole kele o lo ia kau mai lalo ole pule anga ale lo ia sili ale AG abaku ia lo ia le lei ia lo ia foi le a foi ngai o le ua ele ngaka i lo ia o mokua i ba wo lunga kulanga o kau kua ia malaka mai ia a lo ia no fai o kilo i maka upu lau kele puinga fa nga malo a mese issue su fa malo a mesa le liko sai o le si vaenga sa kele nga lape ai ia ngai do ia ave o le kako law reform wa ngai pe e kele ai sa ka filifili ko inga ia kanga kai law reform ina fo i ku langa fo le laka kilo ia i faka usanga le sa mo mai le lua fe sur kodu le lua fe sur fiku e fenga kai maka fa ngo ku langa ngai me fo nga le ngo fa le kongwar ke le me ke le adjustment nga fai nga i kako au kalunga nga fai nga i kako fa vai ya e piki ko inga lo ia involve nga fo i vai kai ika lo ia de involve mele e fenga reforms ele kau mai e sa pule a fa penga fo i laka va ai malaka kilo ia ile inside on nga happen e fa penga fo i le society lo ia ya sa fai ma se ka ia i kulanga fa nga kengi me fa penga ya amaka confuse sai maka upu fa malo le va malo marka pengeka ya me se kulanga fo ile o le law reforms kasi nga va nga law reforms eser ka ua ya kako wa ngai ka nga ai ka ko lo ia le wa maka nga i u aku ma train inga ia kilo kulanga o finga reforms al malo ya ai fa fe kaila o lea o kango ia malo fa ka won me la me piko sirin ka won me loke le legal side ma e o lava ia kulanga o afunge o au ka lunga po reforms ma amendment e involve vai ka constitution o ia lo que o ia fa ia so lo winga la
o le bepi ko sidong ka ole le la ko ka ngai mai ngai ro ia ka ape solo o ngol nga foi vai kam ko yo mai le I inga ia nga lu e fa kasi mari kulanga foi le e fa ululu ele a fo nge le chi sa nga me and also ia closely relationship makulanga foi ka ko law reforms ia marka ko law society inga ia wa o peo a fangi o vaenga nge ele I sa ka ape ele mi fai o ko kufa kasi inga ia fa soa ia kulanga fo nga le maka upo le knowledge ma le skill ma le experience de sale mo ia ai fa kai il ko fa wa e fa nga malo nga me mo le ko fai de sale legal side ka ko vaenga pui ka ko constitution ya wa ile fa ile ke le wa fo nge yo ko ruma de sa fa ngo reforms ya ole nga ia malo pa ele o ko ele ska kai mi ko ola ta mun na la fotu le nga I la sunga production ta po e manatina ole tulanga o le tangata fair worldwide le u ta pena le o vala sia la lo fua ale HPP ole mafofo le vai for our future fai pule mkanga kai se fa kai ngale leile ko ngame lele uma le no foi nga mo lo kolu fan fa ya mo fast lua sap le wa to foi lo ko le HPP valas ona ole peia ola u por kalame te fifia fangalanga ole upura le politics ole me mafua mele up ele se upu leanga upu leanga le Latin word te sawe upu leanga police ai mafua la ona leanga matatu wa foi matatu leanga le upu o tangata ele ole upu leanga ole tangata le mele iko o tangata de foi la walu ia le foi fai pule ai sila le yaito ili na merge fatasti wasata il SNDP o ia le leader SNDP o ia na matua mangele ke aperto o manuleleua yo to fa et petolima ai ina ua vai do ina vai o le vai ai oso tu lunga oso alu o ia o le taitai o le SNDP le merge fatasi I male na lu ale ku I kan kaya le ngai lalo lang kai nga o le nga o saungi o farongo ku na interview nga po e matua vala sini ke le lopo fe ku fa ai le ku nga fe pu le fa pe so yo so le me ke tau fa uma ila ta pu mai foi lo sufi nga fa ale ma fo o se tu nga trust trust ese ku malo se fa pu le fa wa fa pe le uma lo ina rua todo faz sap aro HPP so kawan makau pula langai kawan lang le vela la lo ku lang bele sa fi ka lango yai le ka nga ia ku ya fa kasima ikulang alwa nga le langa affiliate mo ku lang fo le bele nga de kirkiro nga ikulang wing of fai pule o amio nga malako behaviors le lang o fi ka lango yai inga ia ka mo fai mo mori pe inga ia malama pe ka ko awang ngi ya fo ngi fai ma be fo ngi fa ma mafa ia ka ko malama character se makulang fo le ko inga personal o ko inga person e ngi me fai pule le la pe o ba ga fo le o bo lo ka pun muri le ia ka nga ia ko lo man ka pule ngo ma ka ngo ia nga character so fai pule bale la ko fo anga va kau mangulau ki yang balako agenda ese le o fancar be e fo ngai o le o maka waku o ira le e ku lai mai loa I presidio ka ko maka ko mal mai lo o soli o le feo so fai on me ka o le snake po le ngaka e fo le ava ngoa
o se ngaka po se mangula e whainga ka o ngā whaalaka. Pea ngā whai aku. O le mea whai pule. Le o se mea e ongo ave uma ia ile trust o ka ngaka. Ai se alanga, e se alanga focus. E se fo ilanga center. I kulanga beia e mangao a ia mo ia. I le mangao fo ngale i se mea fo ngale ngake wha o ngā inga ia le platform. Po le title, po le platform. E a fo ia focus aku le mea inga ia ua ia le power, ia ngā mawanga le power, mana mea le mangao ai. But o langa agenda ako is a completely different agenda. Selfish, greed, e mauan mele a whungale al me piko siri o ngale angai. E mauan mele ka o le a whungai mentally unstable. E le vea I kulanga o wha mai wha le mawhau. E le vea I mea mentally unstable. They have very low self-esteem. They have very low self-esteem. E focus fo ngale ia la kou kulanga e a fo ngai e whesiri ngi ai langa character e mori mawinga e kangaka e whelangulangu wa I peise whee. E whape ngā character o me ka o politicians. All they want is power. They are very they are power hungry people. You can't associate with him or her because there is no trust. Ikulanga o me ka o politician. Ole koa a koa ngā o ka alonga ngai. And include you know ole me whakusa ia politicians. E whakusa politicians mo me fo ia o a second-hand car salesman. Ole whakusa ngā me o politicians. Kama ia whainga luanga I whanka vale fo ia second-hand car salesman. Ese ar ka le whai mai, ese me le kupur ka vale. So really, e leo se mea, lea lai adi adi mai fo ringa ia pe o ngā ka o I le keisi lea ua kalangoa I lea fo I kamari. O le makua makauki o fo ringa lea spell out mai ma vali mai ei fo ringa ia kalangoa koe. O ka ngaka su e awa ngoa. Ma ka mga o focus I langa attention mo ia. Inga ia ka mawhai continue pea ma maua ia opportunities ma awa ngoa. E a fo ngai ka whisa ngoa I le fame, power, ia markulanga foi lea o ko whinga. Inga ia ka mawhai utilize kulanga resource lewa available. O sa o ngā le mea ngai le inga e anu whapenga anu soro I lesi mea. Anu lea paki, anu lea paki. They have very low self-esteem. O mea ka o self-esteem. O me whangare o mkwa confuse o le lopo o peke malama po oi. Wa confuse a kole la langi kulanga foi lea fa opo fango fia wa lost. But opo fango fia wa lost me uma yo low identity low culture be fanga leng fa penganga iska ngaka yang nganga belisi kula. They have lost everything. Ikulanga culture, values and their normal beliefs. Wa ese mela ye ole kulanga nga le pe ngo foi aku e le ngaka de case le wa e o ia mar kulanga mo mawinga foi le tunu o singei foi su ava ngoa ia ai ole o aka ia le e fofola mai aka fa ma fau aka fa kingo aka fa le nganga le fola mai lo winga kulanga e le mo fai o nga iai se whakuakuanga ave iai. O ke ofo iska ngaka pia mai mo se paloka. E lebo whainga waisa paloka iska ngaka. O ke iloa e unstable, mentally unstable. I kulanga longa ba fau mar ku ingo langa ko whamanga whaukanga.
ia ai mai se kulanga a very low self esteem le o karikongu ia I kulanga o longa fasingo manga mareka ua o longa values ia pe ole mele e afongai ele ai la se me e kau umi en kalango ia I ko inga characters fa pe asia ele ai le fa ali mai au nga folinga fa ali mai ia kulanga o langa masangi malanga anga ele mafai ai o nga koe ma I mau ai ia se karikongunga fa paloka o se vote ses o ke ofo sesi pe mai mo se vote asia ele mafai o nga e trustingas ka nga kai e ku vai omo le afongai e ku solo ai ole sa o nga le mea mo mori mai la fa kasi e mal mele sa ufi kala ngoa ia ku langa le mele o kilo o ku langa fa ngoa le e mori mawinga fo ia ka ko I lau wa ai personal fo ia ke o le fa ngoa male fo le male ofo le nganga I le mafai pe nei ka ngaka ma ku continue o ka mafai e fa valea le tunu I kulanga o ma fau o le tino o le mauli ia ma nganga o le tunu I le ngei mea fai o le kau mawhai pe fi ngau le negative narrative ia mamomoli o la kou lava manga onga very selfish manga onga selfish manga onga longo winga ua whaapiko mangaku the problem is o whaafita auli o lea ua ka whale mai mga iska nga kai mamoli le same message ai ua whaangalo ngalo ia la kou kua paka kua wale ai ma se mafau o kua paka kua o ngei mea o ai foi lai fai I ai ngei mea te le nganga ngai la onga mangaku e mori sa ele o mangaku I kulanga le vaenga le onga o la unga ruenga fa kua fa piko o le mafau maanga so tai ia e mai se kulanga o fau kuanga fa porkiki kulanga o kirikiro le ati na e o mangui o kako kangaka po le body, soul, and mind, and spirit. Inga ia ako akoa. Lea wakako iai, wakako mori mawinga, ia akao kaulelea I kulanga, o le kako sa varianga I luma, I le focus, ale fast, la uli malanga au waa. E whaakaua mai ia kulanga o le ati nae mo kako kangaka. And that is the winning politics, and that is the appropriate politics for our people. Lea wa mawa kongwa e le whainga malo le fast, which e ika i lesi ku lea, ai sea. O le makwalu I kau langa ese, ia ku langa o lako mangulau ki, ma le lako angava kau, ma le mangulau ki lei, me whangaia lei hunga, o whainga kāri whingaunga, ma avaku pe whau kuanga le tunu. Ia mau per ko vai ai sea langa le kau ke le mfaiong kako kalamoinga ia mo meo anga vakau ia lua ale fast male HRPP e bakua I va in maila ia ku langa o lako fauinga inga o lako porkiki ese porkiki al HRPP ese porkiki al fast so kako kilo la idea ele ma fain kako ambai kako fingau como le arena le po le o nga sami le ia vaenga le te completely two different ai kake ma kako follow ile right for the appropriate politics for our people o nga la ka nga focus e kako ikulanga ia mea awai mangingoan por kiki porque le siku economic development porque le siku o le social development. E fai lasi ese mega dua and you can't argue those two politics together. I say ile ba fai o nga ko fai fa ofu lesi langa ese ia lako mafofonga malako koa po lako ango afale sa o nga mea de fo nga fin kai o nga kadia lesi ai say o lau o makua ai kul mafofau o kulepa pe o ngai te mingai kalangoa kula ka upor kalambe kulanga o fasoanga mafofau fa por kiki
o le whaia inga le whaia inga ia lesiku. O le whaia inga o le makua ko i lalo a aisia. O whaia inga le porkiki rai o. And there's no doubt ua le koe au ngā porkiki lea because this other politic is running all over him. Okay. And that's a winning politic. Lan America o le winning politic. O le porkiki ua maua kongulonga koa, balonga anga whale, ai e whaakakau i ka ngaka paroka. Whaamangui ai le lau teno ngaka paroka, ai le o le focus, i le mea mga oai ko kasi masinga vaenga. So, e whingo fia ran vaenga nga. Pe o ngā lenga o mga o se koe, e mamori pe e pe o yesika, ai whaakai lewa e mori e mari keisi le a maka koe le mea lea. Ya, makako koe whaamanga koe character, so nge ka ngaka o mai e fia, maua avangoa, opportunist, inga ia kauma whai. Ia ai pauale nganga, Samoa aua ngi whaalakala ko wha. Malau whinga ngalo i kulanga o mengei, kako ai bangu le wolu. A whai o manguia lea sa kakalo iai ia Samoa, ia o angela ia kari le ukula i se koa. Pauale bea, ave per kako whaukuanga i kulanga le koa le ukula i mai. Ia ai whaangalo le makua moa le valo me lesi ku. Ia ole nganga ia ai nga ka whaapopo koa i le vaenga lea. Ia whaapopo foi kulanga o le maka upe o ngai forsia le sunga whako. Tai, ia, malofa tai lau sunga tau lili lea ua tapa i maisi ui o ta taini. Na tu foi le vai so fo ia e foi nisi issues tal feri le mau issues o tatu feri tatu ni ia o le lava tarnanga fa le mafofau ia em fai ai on ta soalo pule i mea o lo tu dai mai i le te mile nei ia a tuia lava no sauno ia i se sauno ia ma a mai se nga ia fa tu fa mai i lo tatu no ma falon kai ia e whabalo mua lawa i lau sunga kulepa. Ia, po lau sunga la nori. Langa i le se me whaingofie le kulanga o lau kapenga ma le maki makinga o ngei mea. Ia, e manatu foi. Mangaku foi pe o ngai sango le kemi ufango. Ia, e kukusa lele ia kulanga o ka ua. Le foi e loba foi kulanga o konfikinga o le whakula ko uma le si vaenga. Ia, le foi. Ia ka whaikeke inga ia. Ole mea number one first. Ia e pui lo soifua kurepa inga ia whai nga maua pea lo malosi le tino ole mauli. Ia ai whasirisi le nganga. Whai maari ai ka maka upu ngei ka kalangoa kuai lai kele le kaimi. Ai ang mangaku ia whawhikai whawhikoa mo ngei yaso malaku ka penganga. Wa never foi nga whaangasi le kele o ngei vai yaso. Ia ai e manatua ya manga ko lofa mwa ia kulanga lau sunga ya fai malu fai vai kulanga nga vaenga ya ai a fongi kele kaibi mai pe o ngai Samoa kele ka aso fai maka upoi ya fongi mo ia kulanga ka o foi kuku alalo marpi iama ya o manga kule Samoa ya ole saunga o ngai foi ku ya mako ya skale Brisbane ya pe o ngai ka ko whakamasware inga ringa iaso i kako lupe whaalele pe o ka penga i kako whatonu i lea aso kofi ma lea aso kofi ma ele o mangaku ia pauale nganga ko inga la kaua ia a whaia iei i angi pea lea se a leu i kulanga o se nganga po se anga ia lafo ingu lea ngā ai o mai ko mai ngā o se mea o ngā se kasi whailea ma oso ringa iaso i kako whasoa ia ai e mangalo ai ngai ko inga o ngai le o ngat ya mangu ke le inga kulanga o ngai yaso i fofuanga le sunga le matonu ya ba se foi le lo sa mo so se kafa o ngai le rolangi ka ilo ko so i fu i le foi ya skofi ya ai mo moli ya ilo ko so i fu ai ma wadu ngai le inga o ka ko matai sili ya ai ba se foi i ka po inga ngai ka ko ku a mai proko o ka po pea yaso uma ya ai ba se ka ko fa so i le va yaso me le va yaso ya ole nganga lea i lau sunga kulepa ya mungu ke linga foi kulanga pe akali wa ko i moka ya feiloa i mainga mafangau ya ai maulunga ni inga ole tua ya ole nganga lea bat falaro Whaftai te lau sunga tau ilili lau whionga na matua lau whionga na suafa ya
Ua mau fo'i le nei aso ia mo lo sau tele le tapu kalame. Tai tapena ia tai fo'i ia mo le fongaina ia ua lava le fita whaafonga tātou atunu. Ia e natu lava e mai le tua le malosi tātou e whiroa i le vai asfau. Ai mo temne ia soifua ia. Ia, lo fak. Ia, o le nā sa moa o se ma ai whaare ma fau fo ile mai ma pukalame ma sunga le tau ili ia e ma whai ai ono tātou wāpai le lau te lenga o nei mata au puonga onga o lo o wa awhia ai lo tātou atunu ile nei vaenga o le tautua ma le au nanga. Ai o tele tu ua ia le tātou le nofoa, tātou whaasalau. E le nofo le lei ia taita, ma tātou uma io e talu mai ale fono tanga lea le HRPP le na fai. Le o matemi nei, ele no for the lei, it didn't sit well. Ilo ta mafau le mafuanga. O le fesili, o le mafuanga na le na fai le fono. O le mafuanga o te fai le fono a o lea ua alo le malo, ua alo tangata uma e tali manuia. Masi o tātou wawa ai maupongi ia mea na fola mai i le atunu peitai. Ua langona i le whanua noa o loo tangata Samoa moni. O te whesiringi ai, o atua i ngā tangata i ono taita ia lo tātou atunu. O atua i ngā taitai e mo mia, e le lafo foila le ngā i taitai. E ofo lava loto i mene o i tūmalo. O i tūmalo la tu te au maia taitai. E matua i ofo lo ta mafau fau. Pe whawhewhea o na whaatanga e tūmalo nei. Ni tua i ngā taitai o mai mani winga whaasau sili whapea. I to tonu. E ese aro sau e te sau e whina wina o tau pei. O teimi o mua pei e fia se tūmalo. Ese sui teitai, e sau e whina wina mta upuoi ni ngā ruanga e whaitu tono le tūmalo. Peitai, o lea ua au fia o mamea nai le poroketi lea. O lona winga, e lea toe mo miero sau te au whina mta upuoi ni poroketi tono le tūmalo. O lea ua avatu le tupe. O lea ua avatu million, salara money. Ioe, o le mea la tūmalo ton whai. La pata ia o tau sui. O fea le mena o li lifa i le malo ma pan mene atoa. O e lango. Aisia, lewa o maltino i tupe tatu. Ai le to woto fai kengi to tono le pan mene. To wo latu le sitangata o lo lima tapuni la mutu na lo latu e file mutu tono. Ioe. Le tulanga le na mea. E te tauna tula mai tu malo. Tauna tu le tu malo ale sa wete te le tu ngai wa levanta tau na faisa la tu finga la tu tanga le ioe le anga o pisi o matoi mai si tanga to malo vai do a matanga ngau mai luma la tu no fonga le vai si fai pule ai sia le o tali e na fai pule ala tu le tu lalo ala tu malo o le at the end of the day o tu malo e pa u iai le moni ma fa maoni. Aisia, e le aisia leo tangata to tasi, pe afa pe mai le tu malo. Ta puni lo mutu, me le faiment to fito yoe. Yoe. O fenga sa ona ta tilo iai. Ele fa pe foi la tatu. Tu le pa tu iai, tu semi tu sian le ai. Tatu te o fo ile mea, o lo represent me tangata nei. Io a fai ala o le so malia i tu malo le la o te tawon ko kilo i tu malo i lo latu vala winno latu sui a fai ele se senga man me le makua le o ia nang fanga le ai ma se senga le ai se senga o i tu malo ma latu tofi tu mai man me le matua le o ia fanga e sa pe setala le ai ma se senga le me na e ke lolo o le matua e lea o ia le leila o whanau. Ia noa. Tu sa lea ma le tu malo e tu mai le lato sui. A sau e pule sui.
ele whapenana whai le mea. Ele whapenga whai ia se mea. Ko ke whau kua inga ra kousui. Ele eise ngā fia ke usanga whase fulu, a whai la whase fulu tau sanga tus. Tau te lo o uma na teimi au ngā tus. Tau te lo o uma. Nko whai rana i, sa lo e malolo. Wa lava lo teimi, o tele mea ni whai. Lewa e koe ngofa o em koe whaaleanga uma mea ngā ngofo mai lau ngofo inga. Sau fo i mai malolo. Wha uma te whapenara po kalame. Isia, so le se le na tatu o sui, tatu o fo i le tu malo. Ia lela o tatu waba i tu malo le sau i whasale le angan melua. Ioi. Isia, wa uma na whautua ina o tu fo i soa le pule. Fo i soa le pule. O lea wa uma na whai atu. Ele o au mai atu la fono na nga oi mangele le sa whai mautu sui. E personal le mena e iei o tau. Ioi. O te wa ai whai unga whamasinonga. Ele o mai e whamasinonga na nga oi i lea. A lea o ko wharawhara nga oi o kahaka nga oi. Ko ke roi mauria o ko i tō unam tūtala. Ioi. O ai la le wha le tonu. O le tangata nen tu alanga i o le ai. E tua ia foi to filau lino. A o le tu malo. O oe o le matua o lea o ia lau tama. O oe o le makua, le pā, whasali le angalua, o whaleata tolu, o ai lava tu malo, e leo ia tu whanau. Tu lou le ngangana. A leo o vatua isi au wala sili o na malamalama mamanino. A o tu whanau, a o tu whai pule. Patonu le tu whai pule. Ai o leo mai, ia mai le leo mai, e ngangana mai luena, e le whape tu te tua ia to fila, tua ia umar tu malo e sea, langa o to e sili atu na malo sili to leo, nai lor individuo. Eo whatu lepa. Pa levan ka kaunga vavao e le pātu lou, yoe. Levan tau na vavao e tu malo, to sui lele ma fau kongo e pare mengi o le ku. Uma, to tua mo e neso. Manuia tele o whai waro whionga ni pare mia mata whainga malo. Loto te tele. E maneia. E usa. A ua whawhitau li ari tu malo. Tu ua whaile la tu whawhitau. A solo muli le tātou malo. Whaing saore na. Whawhite tele. Tātou tue whiroi. Nea soa tai au. Manuia mtune tua alo whatele atu Samoa. Tātou whiroi le soa tai au. Ile alo for tātou mtai. Soi fua mai manuia.